suratul mulki e dettego suratu tabaraka makkiyatun ko makkangol ceppina bismillahir rahmanir rahim. no jeeya e ɓura maggol an abi hurairata an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala inna suratan fil qur'an 30 aya shafa'at li sahibiha hatta ghufira lahu tabaraka alladhi bi yadihi al-mulk. Nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam maake hadis yettaɗo e aba hurayra suratul hino ka nder qur'an hingol mari ayaje 50 ngol mo jangi ngol hunjike ngol gollitiri ngol tefanay commaggol bi mana hunjiɗo ngol gollitiri on ñande dargal ha o yaafe ɗum hino jeeya ko wiyete kon e nafoore maggol on ka nelaɗo landano to kadi ko ɗum furɗini ɓe ɓaɓe déclare hiɗen andi no jeeya e suratu tabaraka ɓe watti ɗon. bismillahir rahmanir rahim. tabaraka Allah daali mawni teddi alladi o allajo biyadi mum e jungo mum almulku laamu ngu ko huwa kanko Allah ala kulli shay'in dow kala hunde gadi ɗum ko wawɗo. alladi o allajo halagal mawta taguɗo mayde nde wal hayata e gurdanɗal liyabluwakum fi o jarribo on o ndaara ayyukum ko homboye mo ahsanu ɓurata moƴƴinde amalan golle. wa huwa al-azizu kanko ni tedduɗo al-ghafuru yafotoɗo. alladi o allajo halaga taguɗo sab'a samawati kammuli jeeɗiɗi tibagan hippodirɗi ma tara ayyata few fi khalqir rahman e nder tago Allah ngo min tafatin immorde ka ɓurdi immorde ka waɗi ɓuro ƴoƴo ka fotoni ka pergol woni ayata farji rutto albasara guite maɗe moƴƴa laƴƴu guite moƴƴa ƴawnira jippere haltara taw sa yiya min fotorin immorde ceekol ka seeki ma ka ɓurdi ayata ya ahi to marji albasara retti rutta guite maɗen kadi karrata en laabi ɗiɗi naɓa artira ka leyɗe ka kammul e ka leɗɗe yan qalibu ilayka ruttoto arta e ma albasara guite ɗen hasiyan hara ko ɗe taƴiɗe e yi'ugol bi mana ka ella woni tawa ɗe yiyal ka ella no hoora kanje hasirun ko ɗe taƴi ɗe haasi an bi mana hara ko ɗe yewɗe ko ɗe découragé ɗe e yi'ugol ko ella woni hara kadi wowa kanje hasirun ko ɗe taƴiɗe bi mana wala kadi zayyanna sama ad-dunya ala dal gom ɗi min cuɗiɗi asama hikkiɗo aduna on ɗo bima sabiha pitillaji koode wa ja'alnaha min waɗi ɗe rujuma raɗorɗe li shayatin shaytanuji ɗin en jangino fimu en fensiti ka suratu safati watatna lahum min marani ɓe adaba sayri lette sayri walilladina ina wodani ɓen kafaru yedduɓe ɓi rabbi mi joomi maɓɓe adabu jahannama lette yite jahannama wa bisal masiru genge boniru torde ida ulɓusi ɓe ferama fiya e nder magge sami ulaha ɓe nananayge shahiqan hinge luuka wayatawa kange tafuru hinge shahiqan haacango wayata kange yite gen tafuru hinge luuka shahiqan ko haacango tafuru hinge luuka tatade hinge eɓɓa tamayyazu ndenge muncitoto minal ghazi immorde mone ko nge monani kon he feraɓe reno ndenge yiite jahannam Allah daali kullama ulqiyatuma kala fera fiha e nder magge fawjun konu he feraɓe saalahum landoɓe khazanatu a malaikaɓe ayno ɓe yiite ngen ɗen e angal yurminde mum ɓe tawa ɗum ɗo no hulɓini pandi ta ɓe ɓe lando ko ɗum woni ɗaalu ɓe wiya salam landoɓe hasanatu a malaikaɓe yitengen ɓen alam yatikum ene onon arano on ka aduna nadirun wajotoɗo on hulɓina on fiiɗe lette ɗo ɓay fenugol ala toon ko be wowle gonga sa wi a yedday a ɓoyloto fena tere hedditiɗen gongay kalɓe na bala o oye kadi jaanagom ɗi ari men nadirun wajotoɗo fakadabna kono min fenni wuri janngoɓe ɓen min haasiɓe mi wi ɓe julnata ka jullirde ɗon ɓe juulata ɗon ɓe jannata ɗon min raɗiɓe min haasiɓe mi wiɓe koɓe fatto ala ko min wi'alɓe fakadabna min fenni ɓe few wa qulna min inni ko fenade ma nazzala llahu min shay'in Allah jeppinali hay e hunde in antum on wonali onon ne laɓɓen onon jannoɓen onon wajotoɓe illa fi dalal sona e nder majjere kabirin mawnude. donc enen kadi yoka seedo en nani anden no jogoren jannguɓe ɓen anden no jogoren karamakoɓe enen wuuri daale ene laɓɓen kono en wuuridi e ronuɓe ɓen ne laɓɓen anden ka jogoɗon ɓe kala ka jogui ɗenɓe ko ɗon Allah jogitoto en wonde kadi ko ɗon jogotono ɗen ne laɓɓen sen wuuridi wa gaaluɓe en nanon joni mone ninsugol fewdo laawi law kunna ara men laatino asma'u men nanuno ko ɓe woni men wolde ko awnagel ma men watti haqqille e mum ma kunna men laattano ko fi asabi sayri e nder yimɓe yite ndaare perde ndaare ninse fa tarafo Allah daali ɓe qirritoɓe dambi bakkatuji maɓɓe ɗin kono nafata fasuhuqan halkare woɗani li asabi sayri wonande yimɓe sayri inna alladina anduno ɓen ko ɗum woni yakshawna rabbahum hulɓe joomi maɓɓe fil ghaybi ka wirni lahum no waɗani ɓe maghfiratun yaafiye wajurun en joddi kabirum mawnude wa sirru si ɗon faala suuɗe gawlakum konnguɗi mon ɗi yo a wiiji harubi si ma si ɗon faala feññine fono fotana Allah innahu no Allah alimun ko annduɗo ɓe dati suduri gundoji ɓerɗe
ala ya'lamu ene hiɗon sikka anda man khalaqa oɗo taguɗo on sikka o anda cuundi e gunduji ko wona moltede huwe on sikka o anda himo andi wa huwa latif kanko niwi ɗon alkhabiru humpiti ɗon walladi kanko Allah woni o ja'al lakum al arda waɗan ɗon leydi ndin dalulan ɗeltande famshu yahe fi manakibiha e nder hoore mayre e seraji mayre on hula hunde wa kulu ñama mi risqi immorde ariskaji ko yaltata kon e mayre waylay ko faade ka makko annushuruni ummitangal a amintum e on hooli man fi samai o wonɗo ka asama ɗum woni Allah an yaksifa bikum al arda wonde o mutinta e nder ndi leydi si ɗum yeddudemo on hooli ɗum fayda yata leydi ndin tamuru hindi yittodira e mum hindi yiilo mbo wawi wadde ɗum awa am amintum ka on hooli man fi samai on ɗo ka asama an yursila alaykum nde wurtata e hoore mon hasiban wifaynu ndu wifa on ndu ruyna on ndu lanna fima on fa so talamuna aray andon kayfa nadiri kono noon batte waaju angu mo yeddingu aray andon ko kamba walla kadi kaddaba alladina gomɗi fenniɓe min kabli mi aditiɓe ɓe fa kayfa kana kono laatono nakkiri lette hande labanoka hawalam yaraw eɓe yaali ila tayri faade ɗi colli fawgam sengo dow maɓɓe saffatin kenengoyɗi fonta gabi tanji ɗin waya ko wisna kenengoyɗi tama ɗum ɗo fof ko façon julde façon dewal ko ɗowni rewde Allah noon ma yumsikunna jogitaki illa rahman sona Allah innahu no Allah bi kulli shay'in kala hunde basirum ko sutiɗo amman hada alladi ka ko mboni huwa mo kañum jundullakum wono wonana on hoore kunu yansurukum o walla on min duni rahman harana Allah ala enil kafiruna sikoni ɓe heferaɓe wonali illa fi ghururi sona e nder hoɗo amman hada alladi ka ko mboni on yarzukukum mono arsika on in amsaka risqahu si kanko Allah o jogitike arsike moɗon o ala bal sikoni lajjuɓe duumike fi utumin e nder townitare won fuurin e dowgol woɗɗitogonga kanko ɗum wiyete no fuur afaman yamshi e kon yahomo kibban himo hippi uggini ala waji e hoore yeeso makko o sutaki ka on yahude ɗon ahada ko oɗo ɓuuri fewde ko o ɓuuri kelɗude amma yamshi ka kon yaho sawi en haɗa mo fottodiri ala siratin e laawol ngol mustaqimin fewgol ngol himo sutti ka o yaata ɗon mo sutti ngayka himo sutti pontedi kawon ɓeɗolde kombo ɓuuri fewde ko ɓanti ɗon no sutti ka yaata ɗon alegoy ko jannguɗo diina kan andi no Allah rewirte noon ko on ɗon ɓuuri ugginiɗo tun hino rewa Allah jangga landaki jangga landaki o woni misal ugginiɗo tun no yaha uno anda yaha feggo anda yaha fotto e otowal taw anda jannguɗo faami on malandi faami si rewi Allah no wawi udduto guite muɗum ɗen hino yawde no ɓanti si otowal no arde mo sutti si barere no arde mo sutti so ɓattike ngayka himo sutti qul wi huwa alladi ko Allah joni o anshaakum tagu ɗon wa jaala lakum sam'a waɗani noppi wala bisara e guite wala fidata e ɓerɗe dalilana fanɗi ma tashkuruna kon ɗo yettude nemaji Allah ɗin qul wi huwa alladi ko Allah woni o darakum remu ɗon fil ardi ka leydi ɗum woni baba men adama wa ilayka kama ko kadi tusharunum ko moɓoyte ɗon wa yaquluna ɓeno inna mata hada al wa'atu ko nettuma woni fodore ngal dargal ngal wolata in kuntum sollati ko sadiqina ko gonga mo iɗon wola tun fi dargal yimɓe ɓen ko immintinteɓe ko hendituma qul wiɓe innamal ilmu ande no gandal andugol fi dargal indallahi ko Allah woni he wona junga min Muhammadu de wa inna mana ande min on mo iɗon nadir mo bin komi wajotoɗo laɓɓina ɓangina simplement falamma ra'ahu kono tuma nde ɓe yi dargal Muhammadu miɗo yetadema ñande ɓe yi dargal zulfatan ko ɓattingal ñande ɓe yi dargal no ɓatti si at ɓawlay wujuhul ladina geeca ɓen kafaru yedduɓe nden ñande ande ɓe mijotoɓe ana ɓe mapa geece maɓɓe ɗen ɓawla ko ɗe rawnunowo wa qila wi'e hada alladi a ko ɗe lette woni ɗe ko ngal dargal woni ngal kuntum ngal laatino ɗon mbihi e muɗum tadda una hiɗon nodda hiɗon hawjira wi araytum yeetelan in ahlakani Allah si Allah halkila wa mamma iya e ɓe wonduɓe an fo aw rahimana ma o yurmama men hihi oma yujirul kafirina ɗon sika ko mbo dandata heferaɓe min adabin alimin immorde lette musuɗe ala o wi huwa rahman ko kanko Allah woni huuɓa yurmede amannabi menen ɗo min gomɗinimo kala ko watta e waɗu wa alayka kama ko kadi tawakkalna on komin holori fa sata'lamuna aray noon andon onon ɓe gomɗinali ɓen man huwa ko hombo mo kañum fi dalalin wonoyta e nder majjere mo binin feeñude kolo wi araytum yeetelan in asbaha si wonti ma ukum ndi e mon ɗen ka kolonji ma ka pompiji ma ka ɓulli rawran ɓeeɓuɗan ɗon sikka fa mayi ati kon komboni addanoɓe ma e ndiyam ma inin ilayɗan ala wallahi suratul qalam e makkiyatun golɗo kadi ko makkiyankewol bisimillahi rrahmani rrahim nun no wiye ɗum ɗo ko wondore nde Allah subhanahu wa taala wondiri ni nunu o ɗum ko sappagol faade e nema makko on no wiye kadi ko yewtu ɗum ko ɗum woni fi nema makko on kanko Allah subhanahu wa taala wa yuqal no wiye kadi an nunu huwa duuɗa huwa dawat
no wiye kadi e nunu on ko inde Allah subhanahu wa ta'ala bi mana wa huwa nunur rahman ɗum ɗo fof muɗum no wiye nunu on no firi ɗum fof ko ɗo waynondirɗen e huruful mun qatiya en waynodiri e majje ɗo ɗe lanniɗo en yitata huruful mun qatiya ha gaynen qur'an inchallah Allah newina e gaynugol Allah dal walqalam e wondiri karambol ngol wa masturun e ko ɓe woni ngol windirde kon Allah wondiri karambol ngol o wondiri ko ɓe woni ngol windirde kon ko malaika ɓe woni ngol kon windirde ma ko ɓiɓɓe adama woni ngol kon windirde kala wonɗo ƴettude karambol ngol winda karambol kuɗol karambol bikku karambol kala ko woni kon hino naati ɗon karambol ordinateur kala hino naati ɗon Allah wi o wondiringol ma anta am Muhammadu a wonali bi ni'mati rabbika e nema joni ma ɗon bi majnunni ko a feetuɗo siɓe wiɓe ko a feetuɗo ko kamɓen feetuɓe wa inna laka anduno wodanma kadi ta hulu laajuran jurde gayra mamnuni ndi taƴata a yoɓete ha an tigui weltoɗa wa innaka no am Muhammadu la ala hulqini wallahi a woni e dow tagu azimin teddungu wonen jogiiɓe gikku yeɗɗungu nelaɗo moƴƴu ha si Allah manti ɓe ko Qur'an sabu e yi nelaɗo no hoora sahaba ɓe haalani nelaɗo no hoorayno ha ɓe sikka nelaɗo huntotako kono yaalki Allah manti nelaɗo ande yiɗa hoora nelaɗo no juulayno jemma ha koyɗen ɓuuta fecco ƴiƴan yalta kono yalka nelaɗo Allah manti nelaɗo si ya Allah mantimo fi gikku ngu ɗum ɗon ko neɓuɗa wiide nelaɗo no moƴƴi gikku haray a fanti fa satubsiru ara yiya koɓe foda kon waybsiruna kamɓe kadi ɓe yiya ɓe ayyikumul maftunu ko hombo e mo woni fitinte ɗon saabu kamɓe ɓe sikka ko an fitinte inna rabbaka anno jomma huwa alamu kanko ɓuuri andude bi man dalla on majjuɗo an sabilihi e lawol makko ngol o huwa ko kanko Allah alamu ɓuuri andude bil muhtadina fewɓe donc ila ka aya jeetati ɗo ila ka aya jeetati ɗo ha hewtoyen ko ɗum woni ka aya 16 ɗe ayaji ɗo koye hoore Walid ibn al-Mughira jippi qissa fi muɗum on no juuti en watamo addude ɗo en nodda e ka numéro téléphone ji wawen humpodirde Allah dal Muhammadu fala tuti wata ɗofta almukaddibina fennoɓen few Walid ibn al-Mughira e groupe mum o ko ɓen fanda wadduɓe no yelo law tudu hinu ɓe hino yelo waddu ɓe yelo mi mana law tudu hinu hara oñotono hara a newantono ɓe num kamɓe kadi ɓe newanoma mana hara a newoto num fi rewgol sanamuji ɗin famodiron wonon e gotum kamɓe kadi ɓe yiiloɓe ara e ma ko ɗum ɓe woni yelade ɗulle an a newantako ɓe e accutugol ko Allah subhanahu wa ta'ala jippini kon e ma e jokkugol ko welataɓe kon wadduɓe ɓeɗo lawtudu hinu hara a oñotono fatudu hinuna kamɓe kadi ɓe oño fayudu hinuna ɓe oño wala toti wata ɗo to fes kulla hallafin kala hewɗo huɗagol ko ɗum waɗi reno ɗen e ko wiyete huɗagol koni wo billahi wallahi tallahi ɗum wonangi ko julɗo huɗagol koye taw hara muradu ndu landi yo huɗe a landa ya huɗo ma alhaali on holli ya huɗo ko ɗon duwa huɗede Allah daari wata ɗofto kala hewɗo huɗagol ɗum ɗon noon ha Walid ibn al-Mughiratu kala tawɗo ko yani wo o huɗike ta hoolomo mahinin hoyɗo hammajin waddidirowo masha'in yarowo binamimin fi waddidirgol hammajin ño'owo yimɓe aybinowo yimɓe masha'in hewɗo yahugol binamimin fi waddidirgol yimɓe manna'in hewɗo haɗugol lil hayri moƴƴere kala mo yino waɗa moƴƴere o haɗaymo mo o tadi murtuɗo jaggutuɗo atemi rondiɗo bakkato o tullin townitiɗo baɗa dalika ɓawa ɗum ɗo fof Muhammadu ɗum ɗo haalandema secret ko yimɓe makka ɓen anda zanimin ko fattujo kanko Walid ibn al-Mughira ko fattujo mo yimɓe ɓen sikko baba makko o na on baba makko Qur'an furñiti foof ɓawa o ɓittini nelaɗo hari pandi hila ndeññande o wurale e jan kanko Walid ibn al-Mughira ha o maayi qissa jano noon no ɗon qissa janono ɗo kono gastamo addude fen ɗo Allah daali an kana o no yedda Allah an kana fiitugo laati ka damalin ko jon jawle wa banina e ɓiɓɓe worɓe ɗum wona keeye ida totolasi janggama ala e dow makko ayatuna ayaji amen ɗen qala wiya satirul awwalina yandi ko tindi yimɓe aran ɓe tunni yo accu so nasimo aray min mandinamo ɓe mana min aray ka min waɗa mande e makko alal khurtumi ka hoore kinal makko ka hoore kinal makko e wa yuqalu saya suudu wajuhahu aray yeeso makko ngon ɓawla wiyama kadi ko kinal makko ngal on ko taƴete ɓenne gisaji nokkugo kinal makko ngal taƴuni so maayi ko ɗum kanko Walid ibn al-Mughira ala kulli haali manden ɗo foti kaka aɗon nagande watta foti ko to kono nde waɗay Allah daali inna balawnahu menen men jarribi keɓe ɓe mana ɓe yimɓe makka ñande guere badri waregol ko ɗum woni capanɗe jeeɗiɗo e maɓɓe
ni e nangegol 7 e maɓɓe min jarriboriɓe heege min jarriboriɓe kokke duuɓi 7 ndiyan arali ndiyan ari sabu do anelaɗon ñande gueɗe badri duuɓi 7 tawi ndiyan arali sabu do anelaɗo ko nelaɗo Allah on du'i kon gueɗe badri ndiyan modi min jarribike ɓeɗon sikoɓe famaynoɓe famay kama balawna ono min jarribori noon ashabal jannati yimɓe jardin on ide ak samu tumande ɓe wondirnoɓe dariɓe huuɗi ɓe inni kamɓe ɗo la yasrimunnaha wallahi ɓe soñay jardin maɓɓe on musbihina ka subaka wala yastathnun kono ɓe ittintinali bi mana ɓe wi'ali si Allah jaɓi ɓe woni tun ɓe soñay jardin maɓɓe bi mana bani darwan ko bani darwana woni ko fandaɗo ɓe wondiri kadi ɓe soñay jardin on janggo bimbi ka peral fajiri ɓe wiyali si Allah jaɓi kamɓe kadi Allah subahana taala o mettimo sabu piiji ɗiɗi wiyama e tafsiru ɓeɗo bam maɓɓe maayi accidi ɓe jardin on tawi bam maɓɓe laatino kañum ñande soñata o informa yimɓe saare nden fof ya walla mo golle ɗen kala kadi rondo miran tew addora kamɓe noon ɓenni wo ba maɓɓe ko bonno jawɗi ɓay ba maɓɓe maayi goto natata ka jardin maɓɓe wuri goto andata jardin on hay ñande o soñate sakkona goɗɗo hawra e bananaru ma lemunere ma mangore donc décision guddan ko ɓe ƴetti ko metti Allah feere ko ɓe wi kon ɓe soñe ɓe wattali si Allah jaɓi metti Allah feere Allah kadi no yoɓude ɓe Allah daali hon ɗum fa taafa wangi ala yayore jardin on taifo no wangotodu mi rabbi kay mode ka jomma ko nduluru ndu yiite woni e nder mum ko ɗum fanda ndu wangotodu wom kamɓe nayi munayi ɓe ɗani kor jemma ɓe habbi finugol e 5 heures de matin wiyede 7 heures 8 heures ara ɓe gayni soñude jardin maɓɓe on kaɓe ɗani ɗon ko wangoto ari wangi e mum fa asbat jardin on woni kassarimi wano ndondi ma wano foronji muncitiɗi ko firir ɗon wo e mum fata nadaw ɓe noddiniri musibina ka subaka yo yimɓe no mayi en weetori mayi an sikon ekudu dawe ala harse kom yahon ka ngesa moɗon in kuntum so laati ko saare mina on soña e mbahande fantala ɓuɓe moɓodiri yeeyi on kamɓe ta hafatuna eɓe joltina hitoji ɗin fiwata goɗɗo nan hito maɓɓe jokkaɓe ma anda koɓe jokki ay allah yadkhulannaha fiwata naatu ka jardin alyawma hande aleykum e dow moɗo miskinajo sakko heɓa ɓay baba ma ayi wa gadaw ɓe dawi ala hardin e dow eɓɓodi maɓɓe e dow composition maɓɓe gadirina hiɓe wawi noon eɓɓude nani Allah subahana taala on daali ɓe dawi e dow eɓɓodi maɓɓe hiɓe wawi noon e dow eɓɓugol ngol ayi ala galqatiha e sokugol dambugal jardin o hara goɗɗo natal tawi ɓe toon no wiye kadi wa gadaw ɓe dawi ala hardin ɓe mana e dow gañanadi fi soñugol jardin o hara goɗɗo heɓali firire noon kadi falamma ra'awha tumande ɓe arno ɓe yi jardin on tawi o sumi ay muhtarikat o sumi qal ɓe wi inna noon enen la dalluna e majji lawol yangol ngol ka jardin men ɓana jardin men on ni e majju ɓe daari ha ɓe tawi ko jardin on ni nani goɗɗo ka jibina mawni ha eɓe duuɓi 50 karan o majjirta ɗon so feeta ɓenni bas koni ko jardin on nahanno enen mahrumuna en ɗawama dimɗe jardin on en harminanama ɗum ɗum sunnama ko jardin men on ɓe ala awsatuhum ɓurɗo hakkindade e maɓɓe on ka duuɓi hakkundeje maɓɓe on ka duuɓi no wiye kadi ɓurɗo joga hakkunde yagal maɓɓe ka hakkille mi mana ɓurɗo jogade haqqille en no wiye kadi ɓurɗo hakkindade maɓɓe on ka boni fo hino toon o wi alama golla komi yetanoki on ila hankin on bonni lawla to sabbihuna haninde wi on si Allah jaɓi ɓa on huɗike ɗon hiɗen duwano wiide si Allah jaɓi mi haala nan on ɗum alo ɓe inni noon joni nde laawino subhana rabbina laaɓal wodani joomami min tuubi innano minen jaga kunnamen latke zalimina komin toñuɓe saabu komin wi alkon si Allah jaɓi faako bala fewtiti baɗum yoga e maɓɓe ala baɗum e dow yoga yata laawa muna heɓe felidira noon joni ko an fawi en ɗum kayo kaarijo kan fewjani en nde feere ɓe woni e felidirwol ɗaluɓe inni ya waylana e bone me en innano enen kunna en laatike taahina bewɓe few en folji en woopi saabu ko wi ɗen kon en ɗawa miskinaɓe e ko en wiyal kon si Allah jaɓi fof kono ɓe tuubi ɓe rutti Allah daali ɓe wi asano tan ƴina rabbuna joomi amen an yobidilana nde o watti tanta en e o jardin men bonɗo ɗo hayran ko ɓuuri moƴƴude min ha e makko sen tuubi e ruttike ɓe mana aljanna o innano enen ila rabbina ko faade ka joomi meɗen raakibuna woni ko lerɗan ɗen hande kadi ko toon faala ɗen ko ɗon hatton jinɗen Allah daali
awa kadalika kono ni al adabu lette ɗen si Allah fokkiti lettude goɗɗo koni Allah tetotoɗo lettirtamo. Allah dali wala adabul akhira, wallahi ko lette ɗen ka lahara akbaru ɓuri mawnude di kala lette ko goɗɗo heeɓi ka aduna ɗo. lette ɗen ka lahara hino hecci ɗum. law kanu sinno ɓe laatino ya'lamuna, heɓe andi kamɓe yimɓe Makka, ma ono yimɓe lagine hande, ma ono yimɓe Afrique hande, ma ono yimɓe aduna on hande. ɓen taƴƴini tun ɓeɗo ɓe tubuno ɓe rutti Allah subhanahu wa taala on yaafiɓe, kono ala kulli haalin ɓe tubuno Allah yaafiɓe o ɓe tubano fo e mum. En andi wata en sifitor gurdan nani, en andi kadi wata en sifitor wowlugol waɗay goɗɗum janggo ronka wattude si Allah jaaɓi haray reno ɗen e ɗum ɗon. Allah daali inna lil muttaqina anno wodani huloɓe Allah ɓe inda rabbim nokka joom maɓɓe jannati naymi aljannaji nema. Allah no lando o wi afanajo alul muslimina ene onon on sikku men waɗa e julɓe ɓen kalmujirimina wono bandiɓɓe men waɗa ɓe gotum men jogotoɓe nokku gotum, min jogotako ɓen nokku gotum aduna. malakum kon no heeɓi on, kon no nangi on, kayfataku men onon kon no ñaawirton, onon kon no sikkirɗum piiji ɗi. am lakum kana wodani on kitabu deftere fi hara ko e nder nden ɗon tan dursuna wonɗon janngude ko ko wonɗon wolude ɗo on mara nden deftere wonde inna lakum no wodani on fi e mayri la mata hayyeruna ko on ɗon suɓade kon onon ko faaleji mum ɗin fo on heɓay ko ɗin wodani on. am lakum kana wodani on aymanum wondore alayna ka amen nga hiɗen halde fotti mbaali hatun yettotonde ila yawmul qiyamati faade ñande dargal inna lakum wonde no wodani on lamata ko muna ko on ɗon ñawde ko nden wondore ala Allah dali salhum landoɓe ayyum ko hombo e maɓɓe ɓe dalika e ɗum ɗon zaimun woni ko fawtaniɗo ɓe wonde men jippinaniɓe deftere ka ɗum windi ma meɗen wondaniɓe wonde men waɗay ɗum. am lam kano waɗan ɓe suraka o kafe ɗiɗɗi woni si tawi ɓe mari kafe ɗiɗɗi fali a tuubi suraka im yoɓe addu kafe ɗiɗɗi maɓɓe ɗi ɓe rewata ɗin in kanu si ɓe laatike sa tigina ko gonga maɓɓe yawma yokko safu ñande ñortoya an saagin e gayi beleru makko ndun kanko Allah subhanahu wa ta'ala ñande o ñortoy ñande ñortoya ko ɗum woni gayi beleru ndun woɓɓe goo wi en ko fanda ɗo ñande huncoya gayi beleru ndun ka dargal Allah ñortoya koyngal makko ngal beleru makko ndun yaltita koyngal Allah ngal yaltita wonde ɗum ɗo fof yiyay Allah yiyay ɗum ɗo ka dargal julɓe heferaɓe woɓɓe wi ɗum wo koynde tuma noon ɗum waɗata ko tumane kamɓe sirkoɓen ɓe dari ɓe feni ɓe yeddi few ɓenni kamɓe ɓe meeɗali sirkude ha hande ɓe sirkali ɗe hande jangi ɗum ko feƴƴi ka ɓe yeddata ko ɓe sirki kon few ha Allah tigi inni daari kayfa kadabu ala sin konno ɓe feni ɗe hoore maɓɓe on say noon si ɓe inni kamɓe rewal goɗɗum sowna Allah Allah ñorta belleru makko ndun en foyi en o ina joni awa sujjanelan ɗo noon on yiilan hari on andalan on yi Allah joni sujjanelan ɗo noon enen wowɓe juulude sujjana Allah ɓen ka aduna fof suuyen sujjen kamɓe ɓe wowano juulude ɓen ɓe wiya ɓe sujju ɓa peeli maɓɓe ɗin gaɗa tawa turotako eɓɓotako few yora ken wawa teli balanwal mawa jandi donc honde kadi Allah subahana taala inna on yii on wi ɗon komi wownoɗo rewde karna on yii hay hande on jaɓalila rewde on salikela rewde donc woni salorno ɗon lan kadi karna bimana waɗugol prévé e hoore maɓɓe ko ɗum Allah faani taw yama ko safu ñande honcina an saaqin gayi beleru wayudu awna ɓe noddete ila sujudi faade juulangol Allah a ɓaɓe wi'i ɓe wowano juulande goɗɗum sowna Allah ɓe juulani Allah hande kadi si ɓe wowuno fala yastatiuna ta ɓe wawata andora noon enena ko ɓe wowi wadde khashiyatan ata eno purtini absarum guite maɓɓe ɗen tar haqqum harano suddi ɓe dillatun hoyende wakati kano gomni ɓe laati ko yude awna ɓe noddeteno ila sujudi faade julde nden ka aduna homara kamɓe salimuna hiɓe yaami ɓe salo mano inne wawum hara kamɓe salimuna hari hiɓe hisuno hunde nangaɓe kono ɓe salo ko ɗum woni yahugol ngol sujjoya woɓɓe goo ko noon firiri ɓe mana salimuna on fadarni accidan woman yukaddibu e kala on fennuɗo ɓe hadal hadis nde qur'anare ɗi yewtireji sanastadrijum aray min suyniraɓe min hayto la ya'lamuna nokku kaɓe anda Allah subahana taala si on haaɓi himo suynira kenengo fiya naati yiite himo okkore jawdi ma okkore laamu ma okkore jaw hara ko jikke no naatira yiite wona wati haray ko gigol ma Allah daali wa umli lahum min ettinanayɓe kadi ɓe wuura wuurude ɓe laamu laamade inna kaydi andu pewjanɗe matin no tiiɗi momi immani wo o nanngoto yo Allah immano en hara kono riisiren kono alɗiren kono laamoren kono feewiren kono naatiren aljanna am tasalum ka alandi ɓe woni ajiran juddi fom hara kamɓe min makora min immorde juddi ndi musɓaluna ko ɓe sattiraɓe ndi ɓe heeɓa alndin ko ɗum haɗi ɓe naata dina ko ɗum haɗi ɓe ara ka darsuji Allah no andi
nelaɗo landaki juddi fus am indahum kahino ka ɓe woni alghaybu gandal andugol ko wirni ko famata kamɓe yaktubuna ɓe windude ɗon fasbiri muññanol hikkumi rabbi ka ñawri joni ma nde wala takun wata laata ka sahibil huuti wano aade lingil ngil ɗon ɗum woni annabi Yunusa ɗon andi o faljuno seeɗa o yeddi Allah gokku o tuubi o rutti Allah yaafimo Allah dal noon Muhammadu an wata wa uno idi naada tuma nde o nodduno Allah wawa tawi kanko makko zumun ko suniɗo lawla an tadarakahu ha so nano ko hettitinoma ko ni'matu nema mawlanaɗo mi rabbi immorde ka joni makko ka reedu lingil ngil ton bi mana saabu adkar ko waɗi kon Allah dalila nobida o fereteno bil ara'i ka boowal ka sahara ka kene wowara kanko madu mumum ko ŋiññiɗo ko felniɗo kono fajitabahu rabbu joni makko suɓitimo waji faja'ala o waɗimo min as-salihina jeeyaɓe moƴƴuɓe wa in yakadu alladina hari eɓɓigoy ɓen kafaru yedduɓe la yusliɓuna kande ɓe wipporayma mbi absarim gite maɓɓe ɗen hari ɓe eɓɓi ɗum hende tuma lamma sami o dicra tuma nde ɓe nanno nguɗo waaju nde ɗo qur'anare no jangge ɓe eɓɓuno ɗum nde ɓe bilɗorayma gite maɓɓe ɗen waya quluna ɓe innahu no qur'an o Muhammad o lama junun wallahi ko feetuɗo ɓe daro ɓe wola ɗin konnguli Allah daali wama hum ɓe wama huwa nde qur'anare wonali illa dicrun si wona ko nde waaju lil alamina wona nde tagore nde Allah waɗan en nde waaju suratul haqqatu makkiyatun bismillahir rahmanir rahim ɗo ko wondoje ko Allah subhanahu wa ta'ala kadi woni ko wondiri ila ɗo ha surnen ila ɗo ha tippinen qur'an on hande kadi ko wondoje ɓuri ɗuɗude mum Allah daali al haqqatu nga al darngal mal haqqatu ko woni nga al darngal andi anda ko woni darngal meɗen yetade manani al haqqatu darngal ngal mal haqqatu ngal darngal e pafingal no mawni wama adraka anda nongoye mal haqqatu koni darngal meɗen yetadema kaddabat finni samudan koɓɓen yimɓe annabi Salihu ɓen wa aduni adiyan koɓɓen yimɓe annabi Hudu ɓen bil qariyati darngal ngal konkaygal ngal ɗum woni darngal e ɓaɓe yeddi fa amma samudan koɓɓen konno men feƴƴindino fa uhliku ɓe halkirano bittahiyati saabu bewri koɓe bewi kon saabu haacango Jibril haaci e maɓɓe wa amma adin koɓen fa uhliku ɓe harkira birihin sendu sarsarin sattundu wifugol tiɗundu wifugol atiyata ndu jokkodiri ndu wifi ndu jokkodiri ɓuuɓi ha formi woni gilas ɓe maayi sakkaraha Allah wurtindo alayhim e dow maɓɓe saabu Allah yaalin mi mana jemmaji jeeɗiɗi wa thamaniyata ayyamin e ñalormaji jeetati husuman ɓaleji maɓɓe mik saabu tiɗugol hendu no Allah daali fataral ɗo ma yayi yimɓe ɓen fiha ka nder saare sara hiɓe saññini e nder hendu ndun ka annama sikkaɓe ajasu nahlin koɓe julle tamaro mum ɓayirin irtiɗe ay hendu ndun no wifi ha goɗɗo yoori gilasi saññini wono sa irti jullere tamaro no yirta ɗiɗɗaɗi no saññini fewtire kammu kono ɓe saññinorno Allah daali a fa haltara lahum taw sa yiyaniɓe min mbawi gatini immorde heddiɗo enen jinduɓe yeyi Dubai yeyi Chine yeyi Saudi yeyi Makka yeyi Bisaw yeyi Amérique est ce que ha hande en yii goɗɗo ɓe nen oɗo ko aadin kojo ɓe Allah halkunoɓen oɗo no heddi oɗo mayano ma oɗo arti taw si ɗum yiyama ɗum yiyaka hay e film wa jaa fir'aunu ari fir'auna o kadi waman qabila o e ɓen aditiɓe mo wal mu'tafikat e yimɓe annabi Shuaybu ɓen ko ɓe wiyete al mu'tafikatu afwan ko yimɓe annabi Lutu ɓen ko ɓe Allah subhanahu wa ta'ala mutindinno ɓenni e leydi ndin o wayliti leydi ndin o hippi e hoore maɓɓe ko ɓe wiyete wal mu'tafikatu ari ɓeɗo fop wa jaa fir'aunu addi waman qabila o e ɓen aditiɓen wal mu'tafikatu e yimɓe hippidaɓe ɓen e leydi ndi yimɓe annabi Lutu ɓen ɓeɗo fop addino bil khati'ati palje molanaɗe bakkatuji molanaɗe fa saw rasula rabbim ɓe yeddinelaɓe joomi maɓɓe ɓen taw si labananoka ɓe fa akhadahum Allah on nangi ɓe akhdata nangande rabiyatan fiiñude o nangi ɓe nangande tiiɗude tata yiiɗo ɓe o yiɗay yiyay nangande nden ta fe suuɗaki inna mene lamma